Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. Наверное, милый мой идет. Идет. Идиот! Арса, Сиңа бурында шығарға керек. өзің шық ямамында киімнен. Ник мен шықтым битин сахнада басып тұрам, давай күші көтә битин шығайын дейді. Аха, өзің әйбәт киімін алғанда. Сен давай бұжғып тұрма әлеміз. Тағымда қаступление берам, чтоб шығасы бұл. Яра. Извиняемся. Урысская, холокская. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем засчитана гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем засчитана гимнастерка, она с ума меня сведет. Инәңнің ботинкасы. Сен насамда сахнaya шықмас бұрын йығылып ятасың тағы. Өзіңа киіп шығырған хатын қыз киімін, понер! Мен сен хатын қыз киімі киіп баянда өнерға флёр құрматым, что ли? Аха, міне сақаллы һәм миықлы мужика хатын қыз киімін киіртіп шығарып, Кончита Вурст по-татарски ясап шейбет, еме? Әйбәт, әйбәт. Екінші жылға Евровидениеға сені жібереміз, Алла берсін. Жіберем әлі мен сені. Нәрсеге шулай киіндік соң бі? Нәрсеге дей? Түрлі жерлерде шығыш жасарға туры келе, залда урыслар болырға мүмкін, интернациональный номер керек дейділер. Нинди урыс, шипши татар концерты бит бұл. Есть в зале люди, которые ни черта не понимают по-татарски. Есть! Көрден бір кіші дайы, өтінісі татар. Жоқ, а вдруг Мәскеуге шақырылы? Анда да нишгар мишерлері. Сен давай вообще бұжғып тұрма әлемі маржошка. Мен маржушка болсам, сен вообще морж сушеный. Морж сушеный. Оңылым, шестен ашуны шығарып тұрам. Сен нешесің о? Сыйы бітіп болмеймен әбі күлметке. Барат, сен шеттен қарағанда бітләгенге шаптырасың. Біттәрсіңнен мұнда кішіден қалған күлмек кейі береді. Ярар болды дейм. Болды, шыққанбыз екен іштері керек. Давай, орысша жырларға керек. Білмейм мен русша жырлар. Мен де білмейм, не істейміз соң? Мен руссаға тәржіме етегіне білем. Тәржіме ете білесің? Брат, айда бұлай ішлейбіз. Орыслар бит татар жырларын нешертада білмейлер. Шуннан. Ник шулар қаршыларына шығабыз да татар жырларын орысшаға тәржіме етіп манчибыз? Теге татар тілін пропагандалау ниетінен ме? Татар жырларын орысларға білгіртіріші. Әйбәт фикір. Давай сен бит тәржіме сенде жыр бар. Ну, татарда ең жайлы тәржіме етіле тұрған жыр ол ой былым. Ну, давай, попробуем. Давай, уне. Ой, было, вай, было, что же было там вчера? Нәрсе болды? Республика күнін өткерлік. Шуны шығып мұнда айтерге керек, майда брат, нормальный жыр, а? Татарда шо былы-былыдан башқа бүтен жыр yok, что кіші түслі жыр керек, мен, кіші түслі. Тұтып жырлай тұрған. Давай, тұтып, матур етіп жырлай тұрған. Давай, ненде жыр бар? Мощный жыр керек. Давай, ет. Баранды бір жыр. Ненде? Бірден бір жыр ол біздің. Қартаямын исің жүрек. О, да, правильно. Сен нешесің о? Бейім. Ник нәрсеге? Біті кіші бейіп жырлай бет, сикіра, шоу ясы, шоу. Правильно, давай. Давай. Ай, тоқта. Сырланса да нешек бұл әлі ол? Нәрсе? Маңғайлар сырланса да нешек бұл әлі ол? Сырланса сыр бұзылған. Сыр рейд бұла! Сыр рейд, ойна давай. Жырлайын де? Давай, ойна де. Не стареет наше сердце, наш лоб отсырел давно. Прошла молодость, но все же в душе песенник полно. Көрдің? Шо? Әйбәт шықты бұл, брат? Конечно. Давай, шул неден теге икенсін. Ақяр деген мұңлы кейіні кімнәр ойлап шығарған, давай шуны. Ақяр деген мұңлы, ақяр, белый берег, мұңлы кейі. Тоқта, ненде берег? Яр, берег битінде. Яр, смысле сүйген яр, қыз бұла, қыз. Ақяр деген мұңлы кейіні кімнәр ойлап шығарған. Белую бабу, как мелодию, кто придумал болып шығар, что ли? Что-то нормально шықмай, брат. Әйде шираттағысын жібер. Так. Бала Мишкин. Бала Мишкин. Ребенок Мишки. Бала Мишкин, бала.
Медведев баласы. Путин белән җилдән туган. И Сарманай, сарманай. мальчик желтухай, мальчик желтухай. Ә сеніңше жидеген шишмә ничек була? Ключик уржигурды була. Тик монда Жигурданы жырлап болмый ди, нәйдә бер кеше төсе жыра. Шытсыз. О! Жымга. Ә теге тол берсе, тол берсе. Давай. Русский народный песня «Пятница». Тополиные почки, тополиные почки, тополиные почки, они в тале. Тополиные почки, тополиные почки, тополиные почки, они в тале. Кішіде да шуның қадар почка болса, рахаттаныр иді таспирт промхале. Кішіде да шуның қадар почка болса, рахаттаныр иді таспирт промхале. Сүзләрен туры китереп тәрҗемә итәсең, ә? Мен бит профессионал. Ну давай хәзер тема буенча китәбез. По тематике. Так, татарда инде тематика җырлар күп әле ул, брат. Мәхәббәт ине татар тагын нәрсә булсын? Нинди мәхәббәт, хәзер бит ярты эстрада кошларга багышлап җырлый. Кошлар. Аңладыңмы, кошлар? Давай иркәнең карлыгачын җырлыйбыз. Карлыгач, карлыгач. Снежный гач. Карлыгач, снежный гач. Сыерчык. Сыерчык. Корова, выходи. Сыерчык. Кем да, кем? Му-му-му. Сыер, корова, выходи. Иди. Турна. Турна. Вставай на! Турна! Вставай на! Давай шундый җырлыйбыз. Турнаны ма? Күтәреп җибәрә торган җырны җырлыйбыз да. Тине турна күтәрмей бит, турна бит озата торган җыр. Да? Күтәреп җибәрә Урсалтау. Да, правильно, Урсалтау. Урсалтау. Тукта, Урсал ничек була урысча? Урыс наливай. Ага. А Урсалтау? Гора, где урыслар наливают инде. Раз в год приезжает ко мне баба, позеленело широкое поле. Нинди поле. Ник яшелләнде киң ялан дигән сүз бар. Ялан поле була бит ул. Ялан поле түгел, ялан ол лизон, ялат итә торган, итә торган, понимаешь? Ялан. Әйтә торган булса бик булса үзең җырлая ма? Жырлый майдан нәрсәсе бар аны. Идут годы, ждет меня Зоя, сегодня к ней не дойду. О, там в горе урыслар наливают, лучше я туда пойду. Там в горе урыслар наливают, лучше я туда пойду. Күтәрелде бу, брат. Давай, күтәрелгән нидән теге үздереп бер карадың да яндырдың йөрәгемне. Давай. Дөреп бір қарадың да яндырдың йөрәгемне. Давай. Оторвала, посмотрела и пошла пожар тушить. Оторвала, посмотрела и пошла пожар тушить. Қарап тұрам мен өзіме, қызмы мен или мужик. Қарап тұрам мен өзіме, қызмы мен или мужик. Мужик. Карале, брат, син ахырдан татарча күчә башлаган. Ник шуаш булмагач, татар булгач татарга күчәм инде. Ник бит урысчага тәрҗемә итә беләм дидең. Давай нормаль тәрҗемә ит инде. Әйдә, уйна башын кадәр. Давай, Салаватның салкын чәен җырлыйбыз. Салкын чәй. Липтон. Липтон Ice Tea. Давай, салкын бит ул. Ice Tea. Узак торды, атым чапмады. Стояла лошадь, долго не косила. Инде касила. Чапмады, не косила. Николайса синең теге Фирдус Тимаевның аулар күрдем, алмадым, гөлләр күрдем, үзмәдем, ничек була? Алар күрдем гөлләр. Розовых видел, не брал, голубых видел, не рвал. Анда вообще голубых дигән сүз юк. Ну жалко, что ли, импровизацийный, ладно, что ты. Идел буе каеннары, Приволжская посадка. каянда посадка күрдең. Кайшан Идел буенда ике кайынның үсеп утырганын күрдең. Посадка утырталар Идел буена. Син нәрсә русчаны бик каты беләм дип уйлыйсың, что ли? Аллага шөкер җитәрлек. Ну давай тикшерәбез русчаны. Менә кара, Идел буе каеннарының бер четерекле бер куплеты бар. Менә шуны тәрҗемә итә алырсың микән менә? Внимательно итеп тыңлап тор.
Мин кояшка таба, үргә таба, Мен кояшка таба, үргә таба, так. яз түренә таба юл алам. Астырына таба, ага. Гөлләр арасыннан үләннәргә, үзәннәргә кіріп югалам. Бу ни шизофреник жыра бу? Син давай тәрҗемә ит. Кояшка таба, үргә таба бара, то астырына таба юл ата, гүлләр арасында йөри. Давай уйнап кара, что-нибудь на ходу клип айттырбыз. Давай. Айда. Как супермен к солнцу и к рассвету, в глубину весны я поддержу. Между цветок и трава в промежутке я гоню какую-то пургу. Если оторвет меня далеко, возьмет, уйдет, останется дорога. Кто написал слова к этой песне, перевести вообще невозможно. Төртілдіңмен? Күртілірсің намына? Урысшаны білем деген бола. Давай шылай болғаш маржалар болып қыламмек, бір рәқәтләніп, бір татаршаны жырлық. Күптен керек башымны қатырып отырасың. Давай. Әйдәс, апладушки бізге. Апладушки. Апладушки. Татарны руслаштырабыз буғай, атларыны қуабыз шикелі. Талдағы сандуғаш, үстелен ұнытқаш, әйленіп қайтуы игелі. Талдағы сандуғаш, үстелен ұнытқаш, әйленіп қайтуы игелі. Қырық тілі қырық яққа ташлап, башла туған тілігінен. Үз тіліңні білсәң, татар тіліні сүйсәң, башқа тіллер сиңа келерлер. Үз тіліңні білсәң, татар тіліні сүйсәң, башқа тіллер сиңа келерлер. Башқа тіллер сиңа келерлер. Башла туған тіліңнен.